أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kwezi watukufu wanafundi watu wababa hatu wazaza hatu wanasho hatu wanama wanzani haina mlungu juo ya uka baada de investiture wakomori wadhulumishi hao kwa tina ndongo zinji ngwalindao waone wakomori emadhamana wa siasa ebala waka wateza sheri ebale makandida ebala wala wa hadisi da wana azali hau kwa hadisi da wana ebala ila opposition wadohamba ngwa wanona azali ebala waisawa salimu amri au kwa salimu amri ebanu walobonze ebanu waranti azali yarengenti ya hao ya iranganye ebanu dizongwa lindawe wezeto amaya ne sinema ya hemzungu ya ukangojuka uwanika ezi gelazimio wakomori wajue emahalani weika yao de ezerongo zilio shakwana udrua baada leze promesi wanikiwazo pia wajiwarentiwe na mnainu hama tiwandu weika yao wakaudunga wandu noremea wandu koti no voti wandu mamba wandu wande wa mvotini ebo maboha mfanya nduko ndi kama nzwe makoko hatu no baya hatu wafanye halafu abasa ezetwa maya mabanga mjulwa ngamjwa wandu ngamjo fanya ja ngamjo usisa ngamjo uheza abasa ngamba abo wandu danyina mjwe msihetse na bwandu makoko mwende mwane banyide madhulumi wa basi kartina jao kamashela wakati mwenye baraka ya boha au mamba ukana kati Tamana Metra Mahamudani kiwa Emanu maswidi shoko morinda babi arumeze ngo manikiwazo pia Emani ya mda joni kwa ndugo ya tujo shindo zifanya zwa mamizi na ushinda hiti Haizu watukufu Elisala ya mwadu gelazimio nyima opoza wakomori Mtifanye jazali Kabazali harengezi ngufanye ziyo anzao banyi nga mdaga opposition mdu fanye ziyo manzao abado dungo jirenda raisi wa haina rongo enti nuti hanu banumkabu kamtina mwarenda mjamroha mjamwambia wakomori ndabo mumafanyisa sinema na magunjiliyo na rongo sayambuga mtukaonenga opposition kaza lala wabo swiri ndasi abazali baheka lawa ngujake opposition banunga nyama mparisa kamtuone satan alam banu hale mdoka wona opoza mzima shawaka urindindi sakaudisa ule mengo wakaurambo Munge namlawe motabiri ni mliyo iho. Namlawe motabiri ni mliyo. Bangari juwawe ya uko wenji wa hanyu ngwanzawe kiba jamru. Ngwana nune opposition wakondo bina do wabidi wende baone maopoza wa julohun. Wa julohun mwende. Maopoza wakai huwa wafu. Maopoza wakweli wakakomori wapu wa wafu. Sali mdujae zeaba si juu sunezeze wao. Hauna wandu wa wao na izu wafanya wakati wakawana na ezi. Munge upande huo ngelazimio mjue ya ukana ranyi makandida ranyi matuenda rumeze voti na mdojo wakawa numtinzi wa komori twamaya wa komori ngwa wana utungu nanyi izo ngelazimio mtizi diwazi ya ukamtinzi wa komori twamaya ukamtifirikana mdu mzazengu juu ya mvotini mwenye mabama nyi wastarabu na izo zontipia ekusona kwa hunu pia azali hari hende Genève wadaza pia nimdu afanya makatsuwa shango kwanzo faharia juende na weni mdu wabage na partia mdu na movement aina mdu ya ujudo aina mdu wa sharin lebele mitra la rifu kwa jaju habo mwenda wa mbaba isa Genève usikura jaratoma garin hunu raida ralati wa iho haina mdu yamba ola mdu tuwa gujo iho banu mfanya oje ya retelo iho ya fanyo wandogo shapia wadaza wa siuwa halafani mdu jado tia ala halele na retar na mke wa ungwana mke mashucha mke mawatoni ya msubiti mwambia wakomori wakana rishindi harija malidu karna ushindu wana na azali intelligent hanasi azali na mvura hanasi azali hari shinde zeno gopi na mjusemi hono hafunga mwisho wanda kwa dilo guvernoma baza unisamihi olio handa taubo hamnyezi Mungu mwede tauba harumo wa wakomori mwambeze ndrabo mawarendeze sinema pia wala langwanzi hoze barua dobeshi azali
na mjisemi hione ukana kabati ndongo rajo shinda hura shinda na nazali tiasizi ti dialogu ti voti za uraisi ti voti za udepite ti maro choka yonti na mke maoneti une fois pour toutes yaho akomori mwambie ukana aminti na ushinda mimi bobarua bo soma medbana bo buruha bo abduswe na mumunyi bara na mtanganyihe mfanyeze conference zanyu mwambie kana ranzile lo na mtahe mruwanu ya dia tendeye e opposant basinga ndo rale shora tuma ishora honra owenji wa baraza ali hawalivi o asaya wani kwa jawu wadaza pia abenge mbabiyo na mdora mbuwa ya ukaa eza kahumlindani mzifanye kamjashinda mwazifanya ibidi mhadisi msise wandu pareni eze partiza hanyu ne mabavu ya hanyu no wandu wa mvotini no wanzani wanyu pia kamtina mwafanya ilazimu o wandu wajabo mojabo negosia mshinde mwakonvo nke waelewe azalia zilo au ya tolo au ya fanya jamu mdodo sinema ni mnamba satweru uloya ezararu ibidi mhadisi hapo majilisi ni no modaira ni no mojuma ni na yuenda yapo mliba wandu wa mde hitwa kamtina mba madzi mashinda mwaifanya wajabo abuhama spermani wangu hobinguni wasiha siganda mzevote safara lewe ino lelo pakani paka mwejange fwete mjamwa disele sivene le salale ne le boti ne le sanganati yekana uliwa safara lelo litari bwele wakati kofanya cha traha cha harenge mwamba na mreje ibama mpaka mwa hadisi kamda shina ta mama hadisi yekare ndao enda luguna ibitse na mshoka mpaka mwenda kamna unambia mabioni shana mimi kama mabioni yakana wallahi bila mtinzo wako molito mara sigar jonzi kabana urofoti ba wa kato wala kabana urofoti se voti zire wa kabati hadisi si se voti zire wa ujonda wodo jonda beti sala me se voti zire wa ya hunda kajenda beti sala ma kajenda beti shari kajenda beti mashakili katina mamala yaenda bas ongabo na mkono hicho ni hanyu baruani bo mwenye baraka bo Dr. Salimu bo Buruhani bo Sufuma Medibwana bo Dr. Chakuru bo Wamidu Karihila bo yoti pia ngelazimio mjokana mtraiso wa Komori kamjashina masisa wandu pareni mrusisi weke mru arongozi weke mru aminilo de mru ajokubalia si kamjatende mwadro ambako atamdungani emano kiasi ndio kama udenda mamedabanya engwanzo ndo biende gena msisi sawa mtoshini gena msisi wandu hanyu mndo na party gena msisi mabafu hanyu mndo na mabafu ele safari lo jonda wodo joenda la patru la mor amajuzi lo kawisheli kalma ilo handani zajiri de bobura emanu kufikira budi soe fo tuambe ko dadi sila na azali tena eyo mwaka hadisi wa mwana mo voti atumushiliani ramo jina mo voti ke jiza bas banu mdodo ko muri mwarende mala bakamtuna mdodo ko sana yamwambia desa kweli kama ndo hadisi na nyina ndo ndongo hindi banu fino ndo biida bali chuka uchandi ndo mamini lise na nyi ekeka mtina ndo mafanya na mtu santoma ana mchombe ba waka pochayazi wa na ubini litajimo de mahano kelestro ana latabo conference tende urongo ndo kazi si ne tapasika ngamchoko zia tisera se futiza mate pita iso karro izaliza joja bia basa se futiza mate pita iso sisi da siamdai hala fuko joja uishie si risagari finaliser zila celluliza tuzinu en tant que raisi wa shaba bim composi mimi le safara lo ingar mabio ni kangartina na stamba wa zinzanu wa nyikulu wa piaziwa karachuka utabo daju rifinaliser ila ndeni batsatsi la sese miwani abazalie ngufu twabili izedi zoja do ambila bao emdudawe mandela dawe izedi zoja do amba inu peuple ya tomba beje bagasi nti za baraka wallahi kama na urwavoti wallahi ujonda na ubini wallahi kana tuonge hunu walo hunu pia amedali swali hizi ashira fese dali mwambe pia kwa banu jojo ngamna bisi abrende jene kwanzo fari wa chetena ya juhana ngebisi ya yewe ene jene vedata ya zali azali ali bamdu ambe fuma woba wode mdi alebesa banu ya tumwa baja haizo Tsikaruka na mdala chao ndo amba namtulilie na mielewe ya ukana wa Komori ngoma degute nanyi bwando siasa wa Komori watinzi twamaya kamna unombe mwabieni wallah khudh minni zamani wa misu namrege na mimi babilo mwabieni
akamwambia kama ndio mavoti ekoko hango kenda uvoti au mama ngwenda ashinda juenda uvoti uko ukabo katina ya hundra ugwanzo urejeika twena utuka uhunda alafu ewo ndio mavoti kana garantie en tant que wemru wa sharia wemru wa soma wemru wa post enda uvoti umlatiza wakati kuja shinda wabiridia ebilete koko hangu na mjomba hangu na mtata hangu wahunikayo sinoda ni sidomonze lelo safara lelo kabati karimwambia oni na mcherende bende malari chukomzingara daonado zinu mwambira nywa baba la fari mchinga chaucho ba mndu kumwambia niza kweli ha baneke karita soma hindu karita sala machui ko chamba bore ndara soma Vanu wandu wadungo uchabanu tifanya posto tianti yatsambokana mndu mjinga yo uchibura ejaishi ezambaranzi haharaya ra ejaelewa au kumundogo yatuziona za sujiri izele zesifa za mndu mjinga eka mtuona uka kuna uona mndu mwenzaro hujo jabanu ya jembe ukana ebanu mkomoringo wanzo hindi aruma oimkaba badaeno wenza shonka wa mzingi mkomoringo wanzo hindi eze pare banna 2030 jokaja sider amini eze fikira zahe mhuwahe daule agari amini eze mnyimlida nyinizo ze fikira zahe na wiki mnyimlida nyinizo ze fikira zahe zali vandiri mjoka uona zi itondo zahe zali mjoka amini zi itondo zahe ha? Itondo zahe zali mjoka zi amini haruma pakama hamengomira mjoka uamini zi itondo shaba toujours si wandu amini eze fikira zahe mhuwahe daula si wandu amini eze fikira zahe mhuwahe daula todo tse haba widiris qu'est-ce que tu veux dire à Mathieu Vanieta si wandu amini eze fikira zahe mhuwahe daula ebandi mjoka uamini zi itondo au mjoka urone zi itondo ngamchoka uamini fikira tandi bomala bashonga ila maringa mlapizi wao hayo amede wabekana mnyimlida nyize fikira za tsiranda ndo mdogo zani ewe mdo wamini fikira we mdo wa dawi na mushi lechuido karingo amini fikira za Pierre Mukoko Mboto qui nous en partagera comme disait Nelson Mandela et porté par ce qui est désormais notre défi la représentante entre les différents protagonistes que nous parvenions à transformer ce conflit facile de nos peut-être humaines. Je me suis rendu en Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs, ces 10 derniers mois, la création d'un fonds d'ajustement il va de la réalisation de l'objectif par la pertinence de ses recommandations par le professeur Pierre Mukoko Mboto qui nous en partagera comme disait Nelson Mandela et porté par ce qui est désormais notre défi. emdaula wanamwambia amina emdaula wa haraka namwambia amina ndio zetu za baraka zenu dakanda ruati ya Fatima chana ziume gomiraro utuba ya furazinde ati ya Fatima chana masana alafu wake wandu ambao wako mori wanze enti wadona mdo amado yoso jumla za banu ya ruwa wa mtambingu shake wake mtu ambao kana gar amini zo fikira za mnyimlida nyine zo fikira za amwishi ejamana jamba si wandu amini zo fikira za ebandi nimjoka wa amini zo tonda za ndi nimjoka wa ambia zo tonda za baibo mala bashonga et que comportement dio mais toi bien iso vanuna na 2029 mbabzanya nziza nyinge zjo ule mbele yazi dola ni mabahonzi yani au kanga zjo ule mbele au kayode mani ya mlo yapo mduka ufikira mndo amba tazino vanwa mimi nimwambia oni ranze kamina ngo nimwambia oni vanu ezeno ngo nizona wala pitali wallah amtosikineze mvuzi wa hayo la pitali parce que nge enti yongi yonani doamu ya la pitali emba marufu ya mafitiyo enugo ya mando
endongo ya maando haruma idara hau binadamu hauhazi dourahafu amanzo mria chebanu aruma izembwa zaza liba jemduani ya jana miye et c'est lui tinde yawe idungo amba celui ngo finaliser ngena chau tindo neze miwan et c'est lui li wafikirio et c'est produit pia ne madhamana ne idara ya houra hafu neze formation inu ya utoa matashi inu ya utoa mafura inu ya utoa jau inu ya utongeza eclaire ya hela pitalilayo wa haya mwana na muibahera ngea tabidi yotonu kama tina vushe oko wanduda wa parce que kabati wandu ono haya yauka ebane la pitali uchafu amada unu kweli ngabo wandu wazirio wandu wa pitala mada inu ezedara ezitanda ebonti emishana ezongo zonti pia yode rugo ya wandu wa pitali kutuona mdu wa parce que atemba za kliniki le vushe neze nyuma neze ndini bese wanu pia bese wanu watunga unyaru makushonti pia bo fobola za lembele kabata tamru hisizo ukamnala pitali ulona wandu wararu wono idara ziwolo ezitandake zinukaho emishana yiwolo haizo vanu momo sedali ya mwelezo ishele nti vanu haopoza wa mdu kadha na kadha mimi ngami vanu baka po wandu hafa buri zangoza jiri koni zilake jabidi zijire na mnaila gari la hibwa mdu atunji ya bahanu yende yani kondumizi ngaudo fume wandu za jiri mbeni wandu wa mbakwa sumuma walida mtana no wambu wafanye jao alhamdulillah ke jamerite mdu ya balimizi ngani ke wandu wende wa menyema ulida wa uwe wandu entwabidi wa juhete na wende wa uwe wandu wafi izo ndizo ni wanoni izo ezabili kamdukana ujua ya tujiperimete ukayengu joka miliarderi nti ya hatu wabaki wafihanza ya wafumo barini wana watolo kabati likoli publiki kabati lapitali publiki kabati nongo abo iyo ntuli nda ukana paka mwenye baraka au paka mdukata ngamabo izo nasoma ni amini yo ya ukana mduna be ujoka uone haki ya dunga utocho kanza na tidungi abanga mabo ngabo watawa saidi ya zali wambangu amini weze fikira za minga izo na amini embabi nasoma ni izo na oneze ntina henda lelo Ibrahim Traoré wono haji concentré et amani ngiyo arumenti ya hae e shahulankisho e corruption hawananiyo hatowa ordre ya ukana na mhukumu wandu wao ne shele sisa ina swasongo mwenjego chao kabati maji kabati mwenje lelo mja miero hari mdudo dilani ajare ngwaza tsahanyu no ababa hanyu no ana shahanyu no ana hanyu awanenge ngutwani kabombo nula tujaleke balakajabala sumu yaje awanike alafunguro mo wakoti na mafoto na monitor bya madai no bwakomora na monitor bya madai inde namna kemnugo bomdo bayitu zin inde namna kemnu jango bomdo bayitu ndo kwa mada zin ezini ndo bya tukana ewe yala nda hubiwe inde misada mwilindao nentrede eno tukaunda unukomori na mbono na wakomori namna watu tukamdo fanyisiwa cinema za namna hino quand même ya jeado bala na bombo na wana mama indini ya jaini kartujwa ila pazu kartujwa ngoda hivi ya chao esingaranzo mda jado ni kandu bombo garanzo rechange garanzo lapitali garanzo likoli garanzo uyizini bano garanzo wamvio garanzo meli garanzo mashini za ulima garanzo mjemdi pankie mamet form reforme arumaruko kata izo ni misada risa hao chasi kartuta antedi kartuta bombo izo ni zinga mnumweza akili ya weketi ya wanga mano akujaelewa urowa wako kajaja no shimanfu mimi ngami bane zangu ujokanza keseria na keseria utocho kanza basi shaupandwa hangu tina utona mduja uni mwamini ukawe mndu muyamu na bewe icha ngamjomnika suifanje hata ni wanembi kuwandu wanabangari wanao ba azali hajangu uo nguhibo ngudharau daena habari na lukumani wabu wanduwafu juzita bawe mhaya wala ulo
nezundo bake kanda amina wa ulo wafe emutu ya ulo wando bina mmona efa swali ya ulo wando bina mmona efa nezundo bake yodi ajoni furahishe kema jeshi ya upia wa ulo wafunili kumana yabakida na mbaba hene mwanyanya na mtatahi basi ne mwana mshwa wabaki hapo wafe pia abange kabana uja mndu mwenza akili banu yajado amba ukana si wandu amineze fikira za zali ujaja wanaba si wandu amineze fikira za imu waida ula miso amba uni ulida waneze fikira za ha uni ulida waneze fikira za zali eze fikira za he aruma mahati ikamtosha kali swali wa mtashiwa afanya mamili wanusu awa haze mudira izo ata engaranzi 1976 aliswali ya rengaezi ya fa 78 ata lelo ike abo basi zelikoli ya ziwani izo ya ziwa kabaja kabati likoli za ukweli sheze ngo sifanisha pia de mbanda na mila ya wa komori halafu bakembe sili na maidio wajeba nu wajua amba uka si andro aminieze fikira za mwaida ula ukaba na 2029 na mjomjeleze mfanye bila mani ya ranzi 2016 ata lelo mtona mazima fanya hivi mibeze malimo de ngamtuko kufanya ushenzi na una haramu hiyo mchemchemdo kana ganyaganya mamrihulu kamdo nina mude mari rejeze hiyo marihulu wamimi kabatiani hula mimi komori ebo shenzi so jwa wala ndabi wa tawanzo iko wa komori gejise sis kanjaroko wabona la ikoni na mitami hula yo ndio tukorungwa ndo bibana tiuliliwa wa ikoni tiuliliwa mitami huli kabata tamama kama ni daba boko engeba ni yebo banusambi wo mimi omusizo ndi akanza kufanya nongo ari akana geri na dogo zinji shata tsinda yelo kai kata ile wa komora wakauta indo madoni atitana kana kamtukotoze nyumba za masaha sana ebana uzisa washi mndu nyumba ndo ngwanzo majianwe ngwanzo mwenche ngwanzo unono ngwanzo msomo izo ndizo mkomori yanzao izalizo mkomori yanzao denga mtukotoze nyumba za masaha tukauchana mabriko omusizo ni jauto wakadegba de audu wakadegazindwa aji mruhamba shaye kenga mtuka ukubali banwe jao abasa ufungwa bo sambe mimi ngelazima ni watu wafungwe parce que wewe kujani satisfait shanda mifahari banga bondo mona ukaye mtume yeso habana izo ntipia mimi personnellement mifaharudin njajibi wane manda ya hobo sambi ko twambea ikililu bubu ko twambea hele twilinu mimi ntifieri nani wala nti ndajo paro jokubali mdejaru mais parce que vous n'avez pas compris que veulent les Comoriens. Les Comoriens, wakauta mdu joja bada ya wata imani wa hifadhiyo. Ya pesa harakele imani, pesa harakano ulozi ya pesa angalo msomo ya angalie amani ya angalie. Wake maji na mwenche. Izo ndizo wa Komori watambi hao. Mwanzo maji, mwanzo mwenche, mwanzo bahazi, mwanzo ito. Kechaka, wena nambaza mashirika musizone, wa makatari wala watu wafanye. Kamcha protege. Kamjarengo wezi wao pia mawafungabo. Wareche ibabu. Ya mga mazoni kefiari na ramada wao. Halafu abasa jafungwa ukaprezita ukana mali ganyana mali arawera mama adura ikilini yonsi pia mbuli yansi atu endesa dobi oi kampanyari dobi Gamili do General Salim owandu huwa ka ulazimu wa rattrapensi hao imani yao nezo pia waibulia lukumana dubia bukutowa na shewao no wana nyao pia ne pia kutowa hifa kapatso muticha hana mdase pia na mtudasa abulieze ndemane malabane washenzi wa hai si wandu amineze fikira za hemo waeda ulaksione mnyimli danyileze fikira za zali ranzoma haya leo nini singar tonza fikir singar ranzo zitondo fikira izo za hoanzo waje sheya isauli yo ulio ndo amba na mmoneze izini zila na mmoneze universite zila na mmoneze l'hôpital zila na mmone mashirika yala sana mtimbili utikofanya papare gouvernement gouvernement davini wawezi na wezi azaliwo kana utofanyazi hawabali ya pia hendeni mdu wa hibea ujodi sawa anzani traise mito marete nambe mtole uwe dossier ba wa hibea rema directeur wazali rema ministre wazali wowezi rema directeur rema waziri wazali pia wowezi yede mana bato jo subita me demisione ba katuji wane zijiri onti pia wanwezi wa matsi kamtuono kamna uona mruto kana baro hobanu yaje yambe ngurongolo ya zali yambe kana qu'est-ce que nous voulons vanu fikira ndasi bi mribali yos komona ngo apomba paretio wedaba la mazi yo mru heke mru alimbahi ro kemru ala lavu mwaju ya ele kemru kondo pashe magari tibu mbeswane eshidungu fanya taxi da izo mwenda mofuma gari ni levu chala hanyu mo bashe taxi
kamtuka mazofera kwa tuko ule wao mbalia ni mwede msipo hapa ni mangamia pia imedele fushe kwa mtu yela mtu na maji neze cheche kwa mtu siwaki mtu na rugo mdo nizo joto na nyora na nzaya na hizo zonse pia a journaliste wako Komori kapatu wa mbongo haina usiko wanaweza lugha tuorenga view atuluzungulia basi adaini fami basi wanchia rumweze mekiwa hibi zetahabu za wandu wanchia wandu wafungo wandu jakuto pia haina usiko tuamba wa ula wa mtu zaidi haraka basi mbamdu ambasi chao debia tuka romansi ilona mahakama banki wende wahibe dhahabu ijulwa ya mali ya jutimi 100,000 euro alafu wandu watu dasena mna ino ata basi kwa tibango na ba wajibango wajulwa ya mfera ya faina ila wandu ula wafuka bati ba mahakama ya ukweli ya uone sokana arenda faina zilunge bidio rendo chao alafu ngoja na mrele mwana si hamzi mana mjali saidi yewe na balawe ngusaidi wele bwizila wazali la azali shahunu kujo ya ntawa Komori wasaidie shahula azali na mkene mali mdo riba shahunu karando rambia wanu kakabo mwana toe ulo mwadi mwana we ongadwa ne ministre de la santé de l'hôpital za toif we orengo en charge vanu le lotanyinga mdindao mnikwantre de mle wacha mwenza shonga we yamba tijijila ni tijido dabadali bintu jwali ndila dabi la jali bao wana hanyu no tata hanyu no baba hanyu ze bombo ne ze siligomo hila ye we mwema twafi tu mwanto bia madiso gudo filme kanga mona wa Komori son ngamba mabo biscuiti na mona izo ni renda o ton ngamba mabo bombo wa Komori son ngwa fu hanza balanga menya wensi hanyu ntima baga mdaru ma emergence mdo amadola ya tia do ji filma ina bahanu ya do njia harumwe mala hule ripasheo no risijini ukana entingio nanza enu jobalana likome ajawa nikapo kamchobona ola mdidon ola pula nido eshila ndia unika wandu eshila controle wanido shaula shida kamtuana kai izo de namna wandu watu joizo wanza bane manda ya zali akaudo angali wandu wakoza Jibril bainge izo mali boko wasaba ngo aba ukana izo mali za hao akauangali shabo ekaya haya dulumu wandu ezefadila ngezore jewe wejeze mali izo shamkana ukangu yilo arenge malenda do to papa shamana wandu wenji wakaukoza hapo bonti jwa bakauangana Jibril kama jose nyumba si wa hani msaada muna iwo Jibril na boka bo wandu maremea ukoti kwa wadu watuko wahensi banuntsige keza kansa mwamba mturazi apare bo mala ba mazi si yo timba pare ya mturazi jo pointo abile kemvoi banu gapo ndongo ko izo ndizo Komori wazi utajao gapo mahutajio gapo ze besoin za mwana wati ya luna besoin nizo mwana wati kwanzo ya maji ya ele ya pishie ya kimrahafu mwana ti kwanzo mwenji eze firigo eze ventilateri eze machine ya eze hazo mo bureau ya toilie ne juzo sipi mwenji mwana ti kwanzo bandu ya lele dimane ngezo ndo produce shaula shijo wato shando do lamba indro mndu ya kure ya kemnono ele ya lemba saladi njema leo eze mbe na zila pieze projet mjene eze mbe mjena se film mjena se nyama mregeze zenoko mkomoria unde bandu ya le batina usimufu usikumda tukasha dobiko tukawulole usibode usikyo ngamjoka wenda rumwe dine amjoka nda rumwa ele amjoka nda rumwe siro de ritila likwa tiero carte ndukwa mabala isani ko visa ngo faransa kemrani kwa carte ya kanango tukawja rumwe dine jo ule mbandro vi ya ule basalati ule mba ordev yede nemna Komori waliyo bobo warende hakasupia na ubamu ngabo onji watu ko jilalika juzie shulia ya mwana mshatu ya kaulolo mwana mshashete mbona walibendo ba embabi yo izinjibi mama ele ndio itaru mwana babakuli warengeza ndo wana masutu ba hiyo ndo nakasi na mina wala mianza ndo shamba bino tseke ando andisa sheba teke waisa waone entibenge nukao levush barishini dilisha to mama babakuli ando wandu kwa tusu butabu wale ende mala alhamdulillah ezainga joka na mndu iga katile ntibenge ja wandu wana masutu wa dhahabu wa bamba so mjomba tuo akweli ndo starabuni ezaona wajoke masutu ya no emejinga jo hiba masutu ya dhahabu Brajo batu jerga furche tatu ya wendo anza kenti ya waishia wala moyo moni
Zato gabo zato hibao mbabiza brochette mbabiza tibo malahoni bugo to bala panye dara masata kama bala lo shindoni ala hul ha wango mashuhuli ya wandura kwa jaji ganya mbaba no mbana na mwele bana masemba lemji hawla wala quwwata illa billah amage abo na masutu na mafurshati baada wakaupenya amjoko wenji abo ni mrare gaba mbaliyo inado hula na bedin sutu la tabu ilo la hango mimi ndo rambu ondwa sulu ondwa na ntsaya ondwa nende hawezi ondwa nende hawa wale mwanazi aizo watukufu alimwambia wanipa niokana lejeshi yabidi mproteje nti ya hatu mbililie mipaka haina mda sijojo njia rumweze nti za hatu hamade na mna richojo njia inati ya wandu lejeshi yabidi mbililio wanati lejeshi yabidi mbililie majumba ya henti ne madhamana anduwa nsharuma amani na usalama mrendo hamambo za msiru ngamchunga mwana wede mwa uwendovi na wede mwa funge ndovi na wede mwa torture ndovi na wede mwa fira ndovi yode hazi mbloniyo na wede mwa hibeleti wala wandu na wede mwa fanyicha tsayo enge mtsanganya mwamba ntile na mna ntile zora soma ntile amini razila mbulia nyenye harikuru mahanti ya zalia abobo ebala dondo biwola we lungwa bade mhuwahe ekuru jadi salimu zijisha isalimu go imagine busha isalimu zengo uzirenda yabo daona mshenzi wa umsingani go imagine zetwabia wazirenda abo arumenti hiyo ne galeri lo yabo bahari usomo daona azali bahari azali ngujo barali kume Sheikh Salimu mahaulo niyo hiyo kweli urengenti hiyo ujua ukawoka javoti wangamjua zango hizo basi kweli utorengenti hiyo uitea ndanje na mnene wo Sheikh Salimu kutina mwana nyuo subutia hambia ukati jao shaba si urari yao ngwendo yabo karimwambia oni ya ukangasi harume bwana si wanjume ezi mgungu jori onisandro biidhnillah tihale risale ya mwisho ngamwambia ma hujjaj ni mihaji mroha mdansi ze famiza hanyu mdansi emijia hanyu mrenge mnaria limakanae mabanga mjao mje mfanye ndongo msamihilo kwa hiyo ya ben hale lo olio kangwa ni doze fikira su ajangu wa nilio moniri kamtuona weka kweli wandu walo nensi warirumao ghadab Allah ngitungo ben wabo usojuha ya adab ya Mwenyezi Mungu Allah tallahi itobenu wabo usojuha uso wo mwatu atu utagita yo adabu na madhara unakutohimili ya fuchari na maende alafu ni wazee majayo unity je menyela ne hejia hanyu denamna diaspora wala wamezi walo mijini hatu wala wamezi wa mijini hatu wabangwa udaone miji na wala wapulo wa mambo za azali re mlozo ze mashuhuli re madzi wala hizo pia ngalifanya zongo za hatu lifanye ze suare lifanye ze journée culturelle lifanye ze majilisi bale mapisa tone ngalifanya halafu malaba no wamezi wa miji hatu wando abantobo azali jo tami na baleni mruende ngena fikira za heba vune mhimu wa hoa wamezi wanu ngamjoja na we ikoni ngamjofanya hata jo swale mbabi mitamihuli ngamjoja na we mitamihuli ngamjoja na we ikoni ke video jambabi we ikoni wamba homoja hiyo mitamilo amba homoja hiyo wadi mwangari wadi mwakeda nyina pelu namsaidia mdorende hawa mezi kabu basi karitochika ukantiri donyiwa no nyaliwa bari wabiri mturazi wapare hapo na mjamda bi ze universite maziwa zinapita ni maziwa eze projet mazifani anasema hamlo hapo
waruma mfukari karjaona warudia jarumu ya sate na karjaona ndongo alafu bake mala bado makatenda fikira aboge abo nyimi haji na mwabedu Mwenyezi Mungu angamize ile fujari linu na mwambie amina nyandu mlobano zentu za baraka zinu Mwenyezi Mungu alitole ele dabalinu daene washenzi wa mzingiza haraka wana na mwambie amina Allahumma amina Mwenyezi Mungu najalie emihajore jaiti mhunde na muo ike ya wasulea ya riumba Allahumma amin daene maadui wa hensi ya hatu na mwambedi wa nyimihaji Mwenyezi Mungu ya hifadho wana ya wasome zijo wafai ya toweze suifambi ya hifadhi ya watazeneze fikira za kishenzi za imale sibieni ne mapede Mwenyezi Mungu natoweze fikira mbi zinu harumo wana wakomori ya warejezi ya rirejezi harumwe dini ya hai Allahumma thabbit qulubana ala ta'atik Mwenyezi Mungu narirejezi haruma taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala namdeteze halifia namdete mawiwi namjikoncentre halafunyi wandu mwangamizo wandu ne mitsango ne zorongo maundebati majoheji kamtujo kama mjoreje tsena nambezara kekamdeje imwe matazi yake za ndumzi ndiko wanyizo mziyeze isirafi mziyeze niyabi ni wandu marenge malaho ya wandu ni wandu marenge zeta habuza wandu ni wandu marenga eze mumtalakati za wandu ni wandu malembeze masahiri ne zorongo nikabanu mjamtubiye tikabanu mwende muhibi mali jaja wandu tsena mjamdofanya sinema kwa mumniko ni mnaso khudhu minni namnishili namziamba biza telefoni izo marenge miso hafu nezedu mama jikoncentre mafanye hejiyo maranti le papa eke mnungu wanzu ya nombele dua yo hamba dua lil ghaibi Mwenyezi Mungu na nusuru Mungu na be unono walwa wadi Mungu na tozi mimi ngamjobanu jen mwambieni wakomore ni utana makirtasi Mungu na mbeni yo haraka haina mkomori woko mwanahe hende hadungu ngudovra bange Mungu na jalie ya rentele bange haina mkomori woko ajuanza visa ya enda Faransa Mungu na nze ya unde visa yo haraka wahe amina merci ha Jikoncentre bezo mduza mbosi jidani ujikoncentre mbuna ne ufirle madami ya hangu rea vira rea jao re mahu re matiti ra wena benza re na tu benza rea tata ya rea benu yode namna kama ngombo du eni mdujo kaenda fanye permis mguna tia ihunde direct mdujo kaenda fanye baki na to irenga jao direct eni mdubo kaya yo nantanja mdio azani haridio azari rimono tembakere diba manzo ketanga myarmo alkamba ndenti ndwangale wandeze commentaire olio ya ujiconcentre ulile udumbiye labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره يزودنا concentration Mwenyezi Mungu na rifirlie madhambi ya hatu Mungu na we unono walwa wadi Mungu na rehemu na nyasi wa hafa Mungu na we hifadwa na ziwa na Mungu na sitiro ndo shatu Mungu na sitiro ndo mahatu Mungu na we unono na mvu Mungu na libendo wa rizaya Mungu na nusurensi ya komori Mungu na irendensi ya kheri na baraka na riziki Mungu na te amani mime mwahe daula we karaturumize amani na kati ya rongo wa usai Mparishe mwai daula mbandonga de amani Nyemli da nyine amani ya azali Wekala wa urumisa amani ya mwai daula na katiarungu wanga mwishi ya ungansu amani Nyemli da nyini yo Urumisa amani na wajoke mana hedo tungo bale mizinga ide wandu waftu Awa mzima juzi mhaha Jabu tenanga remuti na faiswali Hamba idanga remuti na faiswali Mwaida ula uweze fikira za Idrisi yandu amini uweze fikira Mnyemdi danyile ze fikira za azali mzi amini Yawan wama kuna msalu Mdruhamba Tsaile la pitali Tsaile ze likweli Tsaile ze izini zila Ele shirika Tsaila Ze universite Tsasinu Iwa inde ze wasa kabatita wameji Nga mwone ze pano sole rizo pia Kabatita wameji malakata Nga mwone wa maungu emadia isanga Izeni za ranzori wane bo machui Bo washenzi
Sasa amineze fikira kama ndio mfira hiyo mnikora liko mjano kama amino fikira ya musa ni fikira ndio boma la bamazi ya musa ni fikira ndo musa ni fikira au ni muzisa ni kagara nzo nti ya develop chali swali ya do ambayo na utetezwa bure eze mudiri ya zali swali hitizo eli sasa mama cheketiyo aeroport tayo said Ibrahim izindi za ndo kwanza ndo anazori wone banufikira izo za mndu bokukarja paro mbona habangu wanzo yaje wena mna ina fikira njema shamdu yakabo wandu kwa nige fikira bo malaba alafu ekenga mdo nishili endongoritsa aho bana abasayinu ngaranzawo mwende marishishiye mwende mamhukumu ewe ndogo entre les différents protagonistes que nous parvenions à travers amishie mdo amadoi mdo kana ngama mino fikira wewe ndio mtoka mino fikira amadoi ha Pierre Moukoko Mboto qui nous en partagera, comme disait Nelson Mandela, et porté par ce qui est désormais notre défi, la représentante entre les différents protagonistes. Que nous parvenions à travers ce conflit facile de nos protestes humaines. Je me suis rendu en Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs, ces 10 derniers mois, la création d'un fonds d'ajustement il va de la réalisation de l'objectif par la pertinence de ces recommandations par le professeur Pierre Moukoko Mboto. na lawe haraka abangabo nyorumlo ya Arab Saudite na rombe Mwenyezi Mungu yakana Allahumma man fil qubur harume makaburi unasun ahabbuna wa nuhibbuhum ngabo wandu waranza riwanzao faj'aluhum kulli lahdatin su'ada ja'aliha hina wakati ikengwa au haruma furaha jori rehemu wakati wa ikayao ngarjo wa waswili emalani walio nguna nzena mnarasikitiha o wandu wanu bo waritendea jeri furahi borjo wonana nao mbeboni Allahumma jazihim bil ihsani ihsana ezenjema zao walibenjema uzimultiplier wa bisayyiati maghfiratan waghfira ezembi wazifanya zineglige waghfirli warzuqna husnul khatima namfanye haji ijo kubaliwa na mwende umsiriju mwende maswali na mrensize telefoni na mrengemi swahafu na mwombeze dua Mungu yajalie heji muifanya we iki hajja mabrura haji jo kubaliwa mrejei hamada usiku mazalwa Allahumma amin nguna msaidie ni mfanye heji ino namna ya lazimu na mwombe dua wakati mvaya wa ihram ya heji Allahumma a'inna ala adai manasika alhajj wal umra ni wandu makanza mwedo heji madhulumi wa matini kwa ze visa Mwenyezi Mungu najalie muhundaneze fadhila zaho wandu wendo heji Allahumma amin Mwenyezi Mungu hamba innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa Mwenyezi Mungu najalie mjemke na muomwende tena ni mahenda Mungu najalie zedi wa mjozi womba Mwenyezi Mungu yazikubali sira tuhenda Mungu na ribeze fadhila amadizo muhundao yajalie jerende werijuka na mu Owaisa hafa Mwenyezi Mungu yawanzishe ze fadhila zaho wandu wendo heji ike ngwaonao khair Allahumma amin Nguna jali haina mtu tokana hamunensi ya hatu Nguna rereye ujokana maarifa ujokana irumbi ujora Mwenyezi Mungu ujosikini wa Komori ujokana hamu ujoshinda tsanganyo wa Komori nguna jaliye yaritawali haina ulona fikirambi za wizi za urahitwa za uhadazi o wana wa Komori Mwenyezi Mungu na ritole Mguna hifadhi diaspora ya Komori ya rosheyensi ya hayo iwa hao undao ilo zao izihao isomesao izihirio Mwenyezi Mungu na jalie o wandu wa roshea zifamiza hao ne miji hao ne enti hao Mwenyezi Mungu ya jalie udo wasuliha salama Mwenyezi Mungu na jalie wandu wa Komori wadojua evalueri neste yaho wandu wanu Nguna jalie haina mdu yafanyia mdu sihiri ya hangamiza mdu
ya hanza watemrwa majali Mwenyezi Mungu na mangamize imrejei haina mndu yafanyia mndu masahiri ya rote mndu nguna tojalia ya mrejei nguna towe oandu ikayaungwa ufungeni hadhulma ya jali wandu wafunga bure wanjomo pirizo au wangaro wari umbadi ngosi bwarile mwanao nguna towo wakomori ujinga walo nuo waelewe mndu hozwani wo ulona irumbi nao Mwenyezi Mungu na jalie rifurahi haraka ya jalie baada asumani ya zali ya rengenti ya hatu Ibrahim Traore afanya kudeta asimekuta afanya kudeta na wasaya shabo wafanye kudeta warengeze zenziza hao oandu wadiwaza wabana mbaki yao emshenzi ya ritawalia afanya kudeta harudinguri uo, harudinguri hibiyo, harudinguri dharau, karitina majo mijini, karitina mwenjo mijini, kabati la pitalo mijini, kabati likole mijini, kabati amano mijini. Halafu, hadubiyo wandu ngujoyo wawu hifa no fungo wa saya no terrorizi. Enari wambenu wa ukamnyeze muna jaaliye, ya tihunde ntwaidi, mguna mrirenge yarishishia haraka yarere mrwaji rekango ndani rekango bonze ujokana hamune komori ujohozwa ninyi utojoka mwiti utojoka daba utojoka dhalimu izo ndizo rumbele ya onizo ebanga muaminiyo komji wa mtuje kabati mrwa urongole ya rumwezerezo kabati wa ujambe izo yasoma banu ekatima jamvi na marindi na manje komji wa mbene ze doktora neze ngoziliyo kabati mndo haru mazerezo zinia do teta abantu ekatide mnamlevi wa mdobi na mabu ekamtona kabo dunia yende na izunu Mwenyezi Mungu azamba innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izat ahliha adil ufaumeunu basowa twana wadalilifu wehenda wahezwa daraja wala wandu waluna ilmu na aqli ya wanilia na haba izinzo ukirizika zikiri no halali no haramu wa udalidishiwa wa usijinisa owenza valeri watukuza owenza shonga tayo wayunga tuko jibwana baringa bwani kwa bie wende aruma investiti robo makumena mile alibwa nge amabala alo mwezini Barali alimwamba bie ya sekomori baada mahakume na mine ya wizi enamba abashirika ngwanzo adobiri mazamba wale mazamba alafu kweli wakamala baodo wakati wa musa maswala uka ujuka ukana mazamba ngwanzo yabiriliyo mbabanga wana uwalando vita hiyo ndo vyo ngabijani ibirila ruma mezi 6 shakazo ndo liba siku 10 na mwezi hadi ibirileza ndo bibilizo banga yale wakati yale afuka mtuna roma bia alafu nyi wandu maopoza wa Komori rowalo ndani rowalo bonzi ni makandida DCV wa Komori hadaya wa Komori mtinzito amaya wa Komori na mkeradhi andawali wandoni Mungu msifanye konferensi tena msifanye direct vanu tena Ola boko yohangalie mru le seri anzu ya wane nazali ya jada magari finilizeo fini onjeze seluli tujazini seluli za zilo zungoni atuka ufinalize aisangu fikire namna hizo sosote gedejer katswero kana na sentoma babana ndo isawa ndambu amtuka upamiwani kamtuka ufinalize gize societe za daula nge video mkenjao seze seluli sanki zopre ngatuka ufunga stamba za zinzano botsina na ulaba bayiwa lo malaba ta basawa waamini ka jauja bano ngo bodiko tibase nga bodiko tse to santoma wadaza shabu ko chukana bando bi wano nazali ulo seriyo man wongo tomla wo mimecha umintuma mini kikare ngwenda fungo ufanya ngo ndibo uswasala ufanya ngo ndibo kikare ngwenda fungo daina Archimede negocie daina kiki watu negocie ada we Archimede afungula abamadawe Bani baki desire ukaende yafanya daba hajaka wa dor lapiza shata basa kajama gamna lolerantia bedezi barko chiko dolandi ba barko dolandi ba jo tibi dor to mama
kazanyengu bodio etuka jo finaliser dini ba mdu pe casquette ka désir mdu jambe go jo pe casquette ba ango jo to wesa ka keti to wesa ya mimi désiré abo eda ula kike jo dogo ushindi ti ale abo kamina na selidi na gulo bidi auno ato abo sebari mdu amanga parisana kana wadi parisema chi yao mdu mejao alafuna nishi mnara mya jabani sena aje anambie ukana ambango aminoze fikira zaza linga daro emergence mjanga mironte de yaola mironte ole falasika na plastiki zaba no waisawan tasanya rile batso batso tingarendo ra ibenda obijet fenza na mblia mjwa marumbo ya tonto ariba cha emwe za shonga wati jidilani aja yabo ndawa belili ya bombo na sumuna mala baraja ngo niko na shokola kwa hamabala waere wa babule baraka waona furaha hata bangabo mtsovu yenda rondo wa mtujo wa yala ndavi tu hajawa bala majaja ngutowanika tilani na mumfilme ngamona wentini ngwaonanza hata tijanga mwabo zindwa hila na mbweze hanywa mfanya mama bahabo atoto nani jo mfilmen yado film we bidaro map egama ni yontilo na wanadamu we bidaro map enge nunti tundo ebanu go fan ebanu go film wa bizabar ebanu wo urumanido ebanu msada wa hunu ya urikando wando ndorgo leo mtuje wando ndorgo leo mtuje watu abuka chuka bwaro ngo mjomda bezembesi bwa wezembesi sawa wanadamu wadu wafira zembe wa hibena chilo yo wabiro de sa mjomda baende kamtsua na tiru maono yu na mmone ghadha billahi subhanahu wa ta'ala arumuso neze sura alafunyi waze na mtahadhari halifia inu tika ndio tukao chaitongo zikwa numka ujohe jiyo mjomu ihule mjomu dokaza mjizimbi sana za kiburi bailo ngani matami maziro namwambia yule dila niende afanye babu za magato zinu ya balea jamu re ni bazi mzinde za mafili chake hawla wala quwwata illa billah hata bo majiliwa marengwani maji kabatata mru wa hambashe ezirongozi komo ezirongozi nziro kabisa ezirongozi nziro toy ngombara de afanya zile omishanani namnambia bada zilio agenda rahul sa eba wana kemna njomshana na mwelele akajato jujwa ya tawo mba show mbese itsojo mri arabi he oli okai so dingodi ai wati jeda babanu sena jada makana sondura mineze fikira za muai daula mnyemdi danyize fikira za ano amekana faraba unyuda zifikira za ma kumena na tijimika mdo ambanga mamino fikira wa malaba mazi kamtso ambanga se wanduri ona oze le teli neze la pitali neze likoli neze terre neze izini neze idara shamjona damba chao kana mineze fikira za muai daula na katarongo kala wa amani mnyimdi danyi amani ya hani ni amani ya Sirka chiri chantu ija shangaza wo chao nyimlida nyine amani ya zali ne zifikira sahi wanga kanza amani hajobulie zembwa sahi ne washenzi ya wazaya do wana nyaso hifu ebo sida juta amani mwana ngobo wangu ambao kamja porosha hata we impusha mbu wa udugo jahe machimbo hiko mimi nyaporisha mru ya ruko zali muai daula na kata tamba amani nyimlida nyine amani ya zali malaba mati amani dai amani ya budi semba isonga suko wandu hifande ni wafanya mahakama wewe namnambie mama mndo tumparisa eni ujone ne le asumani na bezaraka nambie baba no ibidia zikaro bwalia tabanu ya bukenti wishilie utuba ya washira wewe yakaba ngabo wanadamu wa mwaminiyo atambea ko kwangu ya tsuparo bira shoni kata dongo namna hiyo azuto bira zibizeni Pierre Moukoko Mboto qui nous en partagera, comme disait Nelson Mandela, et porté par ce qui est désormais notre devis entre les différents protagonistes. Que nous parvenions à travers ce conflit facile de nos protestes humaines
conduit en Guinée-Conakry. Mesdames et messieurs, ces 10 derniers mois, la création d'un fonds d'ajustement il va de la réalisation de l'objectif par la pertinence de ses recommandations par le professeur Pierre Moukoko Mboto, qui nous a kaptswana mrwamadu ko ibidi afanya operation ranzele hata uja mafuami ndio yatolwa mabuhune wene zilo washile emandende ngoda zibizini uza banibidi rifunge tsumu ya mahakume bese jo firili wasondra yero ya jari rube na jo rifunge tsumu rifunge tsumu bese amezi sita dunga na jo samilo zerugara na raka jari so ritwane nusino bandirede achira papieri kombako pate ila tamde to alafoka bano dugombia za umdugo washila hono fa dugo watinele vao zenga mina mbamu da banuka javali la parla ida lirondo wa kandani na la makoshi bufikiri de maulimba mbabiyo be sound ndo amba bombumze to ba ko ndo sisonza alo ni atende ya dwangu tarenge magaloshi ya mwanya nyabamba alafu ni mbrane ngele esiri ya jipo hati ya hezabo basi namna hii la shuo lo fusha si chatsanganya na shitandrui chatsanganya na shi sawahili chatsanganya na pia ndani ile lwanda hivi la mdomdo tukada ono lo bala mafura zitsanu yati 48 majana matsano bala hivi ni abaseke ngodo ya rongo wando kaze ndi wala kaze mikro wala buliem apiem na buto wo ezo zambe wala fu ambe salamu alaykum au au revoir utietse la futi mdo ludinge majesté basi mdo bakana ari wala ngozi ari chende yabake bata 2030 ola hafu shada burona opposition ya tomo shaula hafu zila ndugo za mdu lo duniani zila si ndugo za mdu lo duniani hizo ndugo zile onge na mbedu wa Mwenyezi Mungu ajalie ile jeshi la baki Mungu alirede Jafai Swalina Mutina Salimu waamba azalie hindu mzima abo ngamjodo rikishi wabo pia tamtimu mwedema yambie ematui yao ya ukana kwa mwari wanzo maji wanzo mwenje wanzo lapitali wanzo likoli publiki yodi izo serikali wakufanyia wanati wanzo nzia wanzo maindu yale wanzo ikadulume hondanene haki yahe wanzo kea somo yafanye mbahazi izo deze priorite za mkomori kaunduria ya hunde dalao ya hunde maindu yale shindonizo supermarché ze centre commercial yode namna mrundo ntibo matwi Luanengezi deteneze filia no wana wazina ajadamba siyo amineza fikira za mwaida ule mwae da wana katiano kwa yamba wazo amani ai katiano sanga janga Bana 2030 kamna zenya zanga jole bele mabare ni hopi yuka nyanzi za panganyile akanga mtu firo yuata ati udo jo hena kamjode da beki pia malaba mati wala negocier ya bulia malespia na jozo ntipia mdo azali juzie manta ya fanya hisa katina bargo ya ukaya ya abantu kwelingo de ya changer shakwelinga ba miro ontrede na ntole ya falasika na plastiki na maungu lelo ba jemshenzi tsocho wana ndabi ya bale wana bombo ya jalo nikoza tsanyu na shanyi na shanya do wa filme amamdu lisoma ba hana dema kabatata mdu ulona baba baindini ya ukaba banenti hatu gartunga tuwe hamati wana damu bana amanziwa Ola mdu hinjole katamdu katwana mdu ndo bashata vai shamoje na yo banunga mdiso ndo yatire mafuta ya balende sahi ola ngufanya wasababu Mwenyezi Mungu wala Islam wanodo fanya ndo wasababu Mungu wanofanya ndo kwa watu kananga mdu to arali kumesha mdu ndo ziyuko
wale eboko emana henge na mapesa wa himshenzi wa renge mapesa tupi emana otorenga walisonto hit kya na mdogo kom na biscuit ngudo kwa zero boy baba pa mna biscuit mna bomba ukudo alafu mdo ambaye ntie zeno go sange zikonje ejo kanje mamdani kwa bomba ya kubalia filmeo junda sila o hale tijo sasa continue ba kana gamba wandu ba hindu d'une forme blessante gam blessé mtu gamba mtu ba kwa film ya wengine nataka mumni kom na biscuit merci beaucoup Dylan maraba wewe de chao chao comme tu ici namna mdanganya wa komori madhalilisha nilizora kanza rambe abonge yabo nyimi haji na msubiri ye na mtidiwaze enti ya hanyu mahala iliyo wabonji wajuanza waje matu ni kwaze visa nizungo jombanise fadila aribe na sibatu shabjeze gujo kaze ni yazanyu kapre lazima liroka mwende mafanya ibada yinu nizimu na janlie kemhunduze fadila au kam toweze maliza hanyu ya janlie mje mwende mahaijawe kamgwabenzi ya janlie wahenda wafanya haji ijokubaliwa imadhambi ya ufirliwa wajiwa dorije itena eze dua wajozi yomba zike mwafaka zike dua umakbul nasi watu riondaneze fadila za hondo dayo ujotilifu nyezi mgu ya janlie umrejei wajewa hunde wanduanga mizensi ya hatu wabe dunia dingo Allahumma amin yangamize wandu wafanye masahiri wadhulumu wandu wajuse wandu muo nyezi mgu narinike haina za khiri wakulori zanzao ya ritazen haina za shari ya libendro warizaya wandu shahatu wandu umewaho wanasho hatu ya hifadho wanaziwana ya wasome zijo wafai ya wabibe hati njema harumu mitihani wakodi yonde waifani Allahumma amin ya jalie opposition ya Komori wake wandu wa kweli waone haya wasikinie wahuzwane Komori zaidi waza ndisokubaliwa ya uka Allahumma adribu adh-dhalimina bidh-dhalimin akhrijna minhum salimin Mwenyezi Mungu na jalie madhalimu wao wajimane zisazandisa wajimanao wayamu watungo utomola na malani wahedano watuhendo wakairi no wedi no watu wedi wange nasrun min Allah wa fathun qaribun wa bashirul mu'minin Mwenyezi Mungu na jalie jerijilane buzaleni homanga miwahi mafujari wanu haraka biidhnillah wange mihaji na mstahamili bayo ibada nziro yo ibada mlata wakati ibada ya urumia mvu ibada ya urumia mali shazonti Mwenyezi Mungu jo jalia ike ndizorahamba hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur Mwenyezi Mungu na jalia ibada muifanya hiyo ike ibada ijokubaliwa ghanimina salimin Allahumma man arada bina khairan iwanadizwensi hatu khairi فأجر الخير عند مغنا منك خير ياريري ومن أراد بنا وجزر القمر شرا إنني ورانزي زو شاري ننتي هاتو Mwenyezi Mungu na tumrejeza sho la habari toi ngamumonao ntujwa indekame yomeki ila yai ambala ila nalobiwa mbeshe antujwa banalo lo heada eni wanzo habari ati parojo vumbulwa abongena intere yamwambia wendo idilani yamba hajangu wando mapesa no ufanye mafoto neze filimu ya balende za hesha karina usujidi ya mro kati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanzo ya sujudilwa ngena ende ya jirende Mwenyezi Mungu basi isi karjafungiana na usujudi ya mro kati nde ya riumba Subhanahu wa Ta'ala karna urukon karna usujudi ya mru ekati lillahi alwahid alqahar demhu ya riumba uonde mru mzima bas rijohum sujudia rijohu dunga haina ndongo ikayao de ya jori amrisha ila baitil haram ya dhuyuf Allah